nurse ni bi abo Mahamedua nurse ni bi osi Nyankopon tua President Mahama ene na aban ni nyina aka ewo Kumasi adum so me frɛ mu baako ana me busa ne sɛ adentina sabi Mama akwaba wo frɛ me adwowa search name mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news ebusuafo ene eka aba no nya kaketoa na eka be na aba nurse ni bi ena wato ne boa abo eye His Excellency John Dramani Mahamedua wabo ni dua ayi dua keto akra na nurse ni ya sapone se o se aha na say His Excellency John Dramani Mahamana adenti ena alawo omudi bitu om school fees edi bitu om ho kakrankra wa be president awatwi ena se ni pakro obodo ye migi di pa se o ye free SHS for mofrani bia onim ne left from the right because onim say NDC for omuntu ya nyama frida e wo Ghana ha nti na ye mwadwe so mokoto am NDC no na nka me amiti hi ena nka me sanso restore alawa no omu nim say nipa na obeye na adwuma no ompa di free wo Ghana ha watwi wa bo His Excellency John Dramani Mahamedua o umbo ni dua o alawa no onsanya de beka ne duabo no so enye adwuma His Excellency John Dramani Mahama NDC for the tamwachi na free SHS no kwa mutwem eche His Excellency ewiase ya we ewo bia na nani suade hu enyi wani suade hu ni free SHS His Excellency bia all the free SHS ka wo wamambu no hu a bia unhu so you no go see top Ghanaians will insult you into twem na fa new policy bra after all una wu your mind una wu bu mind no die ebe fit una wo beye free SHS ni twem nursing training allowance ni twem teacher training allowance ni twem everything free be a twem because Ghana folks said they can provide for their children. Indeed they can provide into twem yenti ese ensem no esi ekoi nurse ni bi abo Mahamedua nurse ni bi osi Nyankopon tua President Mahama ene na aban ni nyina aka ewo Kumasi adum so me frɛ mu baako ana me busa ne sɛ adentina sabi wo kaka sabi a eni kwa so wo kan obro papa ni dua ana wo se Nyankopon tua ne kan ana wo se President Mahama adada wo mu na mse no ayese motiase yese aye politics oba di obeka agumasun ebeye mode no ana obeka akire mu sene ebeye obenya mo ho vote ana mokura no yese nka modwini ko akire se wadi kan aka bi akire mu mmere bi se allowance no omfa mamu ne se enokura de ni be ko position a emfa ne nko ampa na afedi e ba ni sei ana yese musa timitina se hunu se esom aban bia ne ne hyehyeye ebi a wono no obeye president no ohu se or the allowances ne ka ho emma momu nurses training allowance no ka ho mamu any teachers training allowance ne ka ho a na mamuo ni beto sini wo baabi enu nti otwam a ebebo am na mamuo no apagya ana aban bi atwa mu koye no ono de na mamuo no ono na dwene se wodomu teachers training allowance na ebebo am nurses training allowance na ebebo am ma mo ho ahenhan ana mo se mo mpe ana makofa de emere bi o disappoint mo no o ka se won fa ma mo no obelu sukura na olusu no ana makofa na ba se ono na mo pe no na afa de bi maba edi asem ti dua na wo bo no nya de ebetumi enye nsunsanso bia wo no so because wali kan ka kire mo ana mo amaji atum ti yedua huru na aboye no so eti President Mahama ya bodua why na mimi nim say enye adwuma papa enye adwuma why
Aye. Oba. Onisika or Beko University. Say my we did announce no munim. And announce obey on favor say no munimana. No, it's a me and Say, me case omo no ayifo no. Omo mko kan sa asem. Me ba. E na make sure say na wa koka me ameba na ote me fie no. Onu pese okoto mama hama. Yes. Ose school. Omo fa. Ya di na free say. Omo fight sa, they always fight. Nti efi de no ba so kasa wa yedi. Na nkofra conversation na say okoto abron koto majo mama. Na me say wuti me fie okoto aba majo mama. That day no me the 2-year platform so. Ma mbo school ni di. Ena ye former MP no president or the MP okay say no so no ba ko eburi girls. On also confirm me. Confirm me the same thing at channel. Then somebody also came and said no so basketball or third year them so they were doing it across the secondary schools. And then the teacher ma ba bem. Wo ba bem me there wonim say obetumi akotua na wontu nkotua. O say na make and they must pay. In the me write up we say school fees and for church no omo ba mbar find am. That's what they said. It came up in even vetting. Yeah. The honorable education minister. Honorable Haradusu. And ye train say honorable Haradusu obetegwa no so a oba friend yin na say mumba mu school me ba no okọ say university sia. And you the what much out there. Me tua me German no ko. Nti on refund them bra. Nti on refund them bra. Baba honorable one there. The penasem we good man. We tua ni na. On refund them bra. Ayesa. Me sa me kan answer. You mu say I game policy and that. As I say, all right. They will promise you anything, but you won't get anything. And this your mother, so this is the third time we know their track record, know what can do. All right. They be make us say, media meaning that the paper be Sophia ben so. Say yami adom no so ye be paper. Praise God. Me pese me adom because obi a waka telephone fia na yami am okwa mo asan ba de. Wa ba no. Fia watch sorry. Wa ba back no. O say we the papa okwa o de be cow. All right. Na so dada na we dey aba kwan dia. Yeah, why no man kuntia ya na me cancer asem na me dey area. You see, yes say wo do wano don nwura e bi nwo. Na aniama na ye kana sometimes ya na ye man no so sometimes kama bi say of say na ye kura MPP so omunu twara na ne yenso yanko reverse because one wo ye the campaign e di ne bi etu so obi yanko campaign but one no ye de wo se ani da ho boni adwenboni metwantro na magi tumi na ampa waje but se si an de aka ne se o man sikadua no a esi ho no eno na sese wo wutimi ma ne fapem gina ne na so ansa na watimi aye ne ma se watimi ye nyina o okay eti ne omu no ekeka na na ato ho te twetwi wo mu ni ade anya bibia ntira se odi sika na be kwa kotua odi sika na betua kokodi no odi sika na betua fresu ya no eti eno momu na abedane wo mu adwendwene no a afa na ese wo mu ka wo mu tiri bom yie na se ne akokọ na tikase adodankwa akufo ado wi adwe a wo se emre eti ene omo so ba wi adwene bi na omo so ni nyina mu free STS no anwan omo se an ye ne ka se ba omo so omo se ba e betwam ye ntwam ni nyina omo kekan ene ye be kai omo no mo ye ni nyina mako akosi tire na omo mankania no so asiso wa bra ni kwa so omo touch because omo touch nkania we pa dia ene ye de tonton ba wakro imu mate ma men kan we na men ko break mema etiefu aba mu bi na omo so a che omo adwen kakra ye da sese